Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Asepku Rizka Danianti, Nina Septiani Ramadanti, Rizky Danianti, dengan Nurul Anissa Feria. kita akan membuat onde-onde. Labu sepunu, pandam pasta, kaluku, gola celak, polo bicu i gola celak paru i kaluku pano i labu di katoange. Pano i waena di katoange napa digaru. Dipalebak-lebak napa ditamakan gelak-gelak. Napa dipalebu-lebu. Panoi diwai man rede-rede. Akak nih panoi di kalukue. Napa di pano di pene. Engkani wasele na purae ujama asena onde-onde.